Kgwedi eno a diphalane tlhola malatsi a le 28 re mo ngwageng wa 2022 re simolola thulaganyo ya tsele le tsele ke thulaganyo ya dikgang tse e seng magato re ka tlhamalo go tswa kwano mo masepaleng wa Kagisano Molopo mo provinceng ya Northwest o re fitlhela fela mo Ganyesa Community Hall mo motsing ono wa Ganyesa mo masepaleng wa Kagisano Molopo jaaka ntse utla gore masepala ntse o tlhagelela mo dikganyeng go ntse go na le dintlha tse di farologaneng tse di akaretsang dikgotlhang tsa sepolotiki mo masepaleng ono tse go tlhalosiwang fa ile gore di amilwe kgotsa di amile jalo ntlha go rebologa ditirelo go baagi ba setse ba gorogile le bone ka kwano go akaretsa le baemedi ba makoko a farologaneng a dipolotiki go akaretsa le moemedi wa masepala re tla ba mogela mo nako e sa fediseng pele baeng ba rona mo mosong mme re ra gonela le morago le goreng le malebana le tshedimosetso e re gurulaganyeditseng yone tebang le seemo mo masepaleng ono wa Kagisano Molopo mo provinceng ya Northwest ke ka mogore go amogelang ka teng mo thulaganyong ya rona ya tsele le tsela maitsebo a gompieno mo metswele 29 fela pele ga ura ya borataro mme re tloga re amogela baagi go akaretsa le baeng ba rona mo nako e sa fediseng pele a re gonele pele le morago le tebang le sepego e re gurulaganyeditseng yone ka megadikgang wa rona Mpholepedi gore baagi ba mo kwa metseng ya masepala wa Kagisano Molopo mo provinceng ya Northwest ba ikuela gore masepala ono phatlhaladiwe baagi ba dikgotlhang tsa sepolotiki di dira gore ba sene le ditirelo ba ka ya fa go nna magagaru ga batlhankela ba masepala go dira gore ba dirise madi botlhaswa a rutle pego eno ya ga Mpholepedi ya ditatofatso tsa tiriso e botlhaswa ya matlole di setse di kailwe jaaka tseo di tshwentseng thata mo profenseng ke Tonakgolo Bushimape. Kagisano Molopo ke nngwe ya tsona. Mmasepala ono o ile wa nna kwa setlhoeng sa dikgang ka nako eo ga ya amogelesega dithata ke puso ya profense mme morago kgato eo ya fetolwa ke kgotlatshekelo. Dipego tsa moruni kakaretso di kaile fa mmasepala o le mo mathateng a magolo a ditšhelete mme ebile o le mo seemong sa go ka phutlhama. Dingongorego fa e sale di ne tsa simolola go tswa go baagi ka projeke ya dipudi eo go tlhageletseng fa ba re go botoka gore mmasepala o phatlhaladiwe. Ke Mpholepedi wa dikgang tsa SABC mo Ganyesa. Ba ne ba bolotsa megwanto mme ba lela ka ditirelo tse di bokoa mme ga jaana ba batla gore mmasepala o phatlhaladiwe. La masepala a ka tšhentšhiwa ke nagana gore ke ×2 masepala ntse a tšhentšhiwa go betere a thubiwa re tla mo latela ko Vryburg maybe Vryburg ka re tswela mošola. Baagi ba dumela gore ntwa kgolo mo mmasepaleng ke ya dithendara. Kagisano Molopo batho ba modimo is rotten ka gore e aga ile ntse pina ya joine Ganyesa e tla na ditirelo MC ni tlile diphetogo di tla go tshwana hela mma dintwa di tlhagile a Ganyesa mma dithendara ke itse gape di tshitsele tsogo ke ntwa la ke batla re se di tshwantse ke etse tendara go yiwe tendara go a yiwa motho a shwa tendara motho a shwa bona a renke ga gore go ntse go tliswe di-containera mo e setse gore go rekwe di-state bagala batho ba rekisa mo main line di samente ra bona mafelo a mangwe mo o tla bona a containera ntse yana ka re motho wa take away go te masepala e berekile go tla tsa paying ke go ja tšhelete masepala e go kala gore go ja tšhelete masepala. Nna ke ne ke nagana gore boeteledipele jwa masepala e nne wa baagi ka kakaretso ntle le go busa ga makoko a sepolotiki because ke sebaka masepala wa rona o buswa ke baeteledipele ba e leng ba makoko a sepolotiki mare ga gona ditlhabologo dipe ga gona development epe e tla mo go rona jaaka baagi. Mo maitekong a puso ya profense a go fedisa kontraka ya motsamaisi wa mmasepala o laotse Bojosenyane ka ntlha ya ditatofatso tsa tiriso e botlhaswa ya matlole ga se baagi ba botlhe bao ba amogelang tshwetso ya puso. Ya ka lo le ha re ka kopa go buaitsana ke tota ba ne ba ka tla go tla go tla go shebisisa go ya pele gore a mme gone rura bana jaaka se se dira re mo tshepa a dira ditirelo go batho se ka isa tsona go na le ditsela tse di agiwang mo Kagisano ke motsa ja ke tele dipele ka tsela e ntseng jalo ra re Bojosenyane e go direla mmereko jaaka Bojosenyane o ile a gana go tswa ka dikantoro tsa mmasepala mme a gogela puso kwa kgotlatshekelo. Kgato eo
ga ya amogelesega mo makaleng a porofense a ANC. Monnasetilo wa porofense wa ANC ke Nono Maloi. Mme fela ga itse gore motsamaisi wa masepala o ile go kontraka ya gage ile a fedisiwa o ile mo malobeng fale a tsamaya le banna ba dinamanama ba fitlha ba tsena mo kantorong ya puso ka mafega. So jaanong gona selo seo re se bitsa menolopuso ka gonne ga o sa bereke ko masepaleng o bitlha o tsena mo dikantorong tsa puso le batho so ke menolopuso ke selo se se sira se thata. Jaanong re kopile thata gore baromuwa ba African National Congress ba ko pusong ba intervene fo le ba seponesa ba intervene go bona gore ga gona makgaga a tshwanang le ao a diragalang ba ba romileng ke puso ba tsene mo dikantorong ba etse tiro. So ke tshepa go tiro e tla diragala yo ke a itse go twa motsamaisi o isitse puso ya mo bogareng ko kgotlatshekelo gone go sa tshwanela kontraka ga e be fedisitsweng sone re tla utlwa kgotlatshekelo e tla reng mare ga o bala lekwalo le le tswang ko go MEC le le leng ko dimasepaleng tsotlhe o ba lemogitse go ba November ka o fela bone dikontraka tsa bone di tla be di fedi. Jaanong a re itse gore ha re ena o batla go dula go fitlhela leng ka go kontraka in any way la ntse terminate just for 30 days a nantsa a le mo tseleng. Bangwe ba santse ba na le tshepo ya gore mmasepala o ka siama fa ba bangwe ba re go botoka gore mmasepala o phatlhaladiwe. Kempho le Pedi dikgang tsona ke tsa SABC mono Ganyesa. Ke mo re leng teng mo Ganyesa re fela mo Ganyesa community hall mo masepaleng ono wa kgotsa mo masepaleng ono wa Kagisano Molopo re amogele baagi ba Kagisano Molopo ba batlileng ka bontsi ka kwano. Dumelang baagi ba Kagisano Molopo. Ra leboga le tla le tšhono gore le botse ba iteredi pele ba lona dipotso mo nakong e sa fediseng pelo fela a re amogele ka gangwe baeng ba rona ka kwano mo Kagisano Molopo mo masepaleng wa Ganyesa. Masepala wa Kagisano Molopo o emetseng ke speaker sa masepala o Moiragale Pretty le go kola UCDP le emetswe ke ga ke nakala Masiane gape re na le ditsele ba Azanian Independent Community Movement kgotsa AICM ba sima phatswe ke ene le gore tshwanetse gore a tle go emela lekoko leo ga sa gore ga jana re solofetse gape le gore Sello Maroga motsamaisi wa remetseng ke puso ya province ya North West mo masepaleng ono gore a tle go nna karolo ya puisano e jaaka re kopile ba lefapha gore ba tle go buisana le rona mme ba romela gore motsamaisi ke ena a tla go buisana le rona ntle le fo re na le ntate Winston Rabotapi go tswa kwa lekoko la Democratic Alliance ANC emetswe ke Phenyo Baikgaki go akaretsa le a ke lebelle fa lekoko la Economic Freedom Fighters EFF le emetswe ke Tebogo ba buile ke bone baeng ba rona ba ile gore se tsena le bone ka kwana ba setseng ba gorogile mme a re simole fela ka yo emetseng masepala speaker sa masepala wa Kagisano Molopo right re Moiragale a ke utlwa gore go ya ka wena o tlhaloganya go diragala mo masepaleng o ile gore mo speaker sa one mathata ke eng mo Kagisano Molopo. Ke a lebogang khonne a ke tse sebaka se go dumedisa botlhe ke dumedise panel ya gago ke tle ke tlhalose yana gore masepala wa rona ha sa le re tsena ka November go na le matsapa yano ke dumela gore ga go kitla go nthusa sepe gore ke shube gore matsapa ao a ne a tswa kae. Okay. Matsapa a rona a ne a le mo motsamaising wa masepala re simolotse ka di 22 tsa November and then go gonka bo di 7 tsa December ka nna ha tshile ene ka monete ha letsa gore medumo e ka hantle ga ise yone a dire tiro ya gagwe a khone go idigela sentle selo se gongwe se ka mo direla le molemo wa gore a bo tsamaisi bo dipolotiki bo mo consider for kontraka e latelang. Unfortunately ka hantle ba ne ba mo retse ba re go tlile go dilwa ka ene yana matsapa simolotse ka February midterm report re ne re le gone mo jareteng e re le ka hali re e discuss ra ikhala gona le diphoso tse di tsitsibanyang mme nngwe ya tsone nngwe ya tsone ke gore ile ka di 15 tsa December ke ha go appointiwa di kontraka tse pedi go pave ditsela ha tla khabeng ha le ko Phapsane
le tla khameng ka ko saiteng ya sekolo sa Sebetwane. Okay, so a ke go utlwe sentle wa re Mathata mo mmasepala Kagisano Molopo ke motsamaisi Go ntse jang, ke motsamaisi fela le go ntse jang. ya o na le matla a feteletseng fa e le gore ke ene Mathata mo mmasepaleng le gale re tla bona go go ena mo nako e sa fediseng pele re tla utlwa gore makoko a mang bone ba re Mathata ke eng mo mmasepaleng wa Kagisano Molopo. Re goroga fela mo metswedi le mabedi pele ga ura borataro mme fela fa re bua re tla be re tswela pele ka puisana le rona ya rona mo maitsibong a gompieno. SABC News. Tele. Apaya le railway finishers selemo se go tlhwatlhwa tlase e boitshegang mo go D5 621 black 4-blade stove e ne e le 410 jaanong ke 370 fela ka kgwedi. Tlhwatlhwa tlase installment e kwa tlase mo dikgweding di le 24 mo nageng yotlhe. Railway finishers, the price you see is the price you pay. Tsele. Thulaganyo ya dikgang mo Motsweding FM. Ura ya borataro go fitla ura ya bosupa mo Thapameng. Maitsibo a gompieno ke thulaganyo e kgethegileng re tla ka go yona ka tlhamalo go tsoga kwano mo mmasepaleng wa Kagisano Molopo re fela mo Ganyesa Community Hall mo maitsibo a gompieno re goroga mo metswele le somele borobongwe fela pele ga ura ya borataro thulaganyo ya tsele thulaganyo ya dikgang tse se magatwe gompieno jaaka utlwile speaker sa mmasepala wa Kagisano Molopo a re Mathata mo mmasepaleng wa Kagisano Molopo ke motsamaisi wa mmasepala ntate Boikgaki Phenyo Boikgaki ko ANC lo tlhaloganya eng ka Mathata mmasepala Mathata mo Kagisano Molopo ke ke a leboga ntate a ke tse tšhono go dumedisa baagi botlhe ba Kagisano le maloko a ANC nnete e leng teng ke gore se setsong se boletswe ke speaker sa mmasepala nnete Mathata ke motsamaisi o fetileng re bojosenyane ke ene Mathata mo mmasepala wa Kagisano Molopo a le nosi fela a le nosera. Okay go siame re tla boela go gwena a ke utlwe ntate kwa UCDP ntate Masiane go ya ka lona jaaka UCDP Mathata ke mo mmasepaleng wa Kagisano Molopo. A ke go leboga raitho ke dumedise ba tla pitšong ya gago raitho ke dumedise le panel e leng fa e makoko a farologaneng a sepolotiki raitho re le UCDP re dutse ka go hakgamala re hakgamadiwa ke se re se bonang se diragala mo mmasepaleng wa Kagisano Molopo ha re bua re hakgametse re buisiwa ke go bona ditirelo diphutlhama tsatsi le lengwe le le lengwe mo mmasepaleng wa Kagisano Molopo. Diphutlhamisitswe ke eng Mathata ke eng ha o botsa gona le dikgaruru mo gare ga mmasepala go na le dikgaruru mo gare ga mmasepala ha o botsa jaaka borre ba sa tlo go bua ba re motsamaisi wa mmasepala ke ene a sa tloseng mmasepala se a dumalana le bone go na le dilo tse dintsi tse gongwe ke kareng ke dumalana le bone ka gore mo malobanyaneng ha re lefa go nnile le gore go tlogile dintwa mo motseng o re le mo gone wa Ganyesa o wela mo tlase ga mmasepala wa Kagisano mme ha o batlela ko teng di kgaruru tseo dintwa tseo motho yo e leng pilara ya tsone ke mo tsamaiso wa mmasepala yo o hitileng ke batla gore re konosetse right gore a le lona jaaka UCDP la re Mathata ke ene municipal manager yo contractor ga go ya tiro e khutlisitseng sešeng ke ene fela bothata mo mmasepala ka Kagisano Molopo re bua jalo re sa o kaoke ke a leboga ntate Rabotaki ko Democratic Alliance bothata ke go ya ka lona jaaka Democratic Alliance bothata ke mo mmasepala ka Kagisano Molopo re ke go dumedise le bareetsi ba Motsweding FM ka bopara mme le rona go tswa go Democratic Alliance re dumela ka botlalo ntle le go kaoka gore Mathata ke motsamaisi ra leboga ntate ba buile go tswa kwa economic freedom fighters EFF no tate Thabiso Mos a ke go leboge ke tse tšhono ke dumedise baagi ba Kagisano Molopo le maloko otlhe go tloga mo diwoting di le 15 ba economic freedom fighters
ga re dumalatsane re Thabiso Mose le mokgatlo wa Economic Freedom Fighters. Okay. O tla gopola re Thabiso Mose gore makhanselara ke bone di employer tsa administration. Me ha ile gore gona le botswipinape kgotsa dipelaelo botsamaisi jwa masepala thata jang makhanselara ro ke bone ba tshwanetseng go tsa tshwetso ka motsamaisi. Mare re lemogile mo Kagisano Molopo re bona di internal matters tsa masepala di buiwa ke baagi instead of makhanselara ba ikgotsohatse mo counseling. Okay. Now re Thabiso Mose gona le mo molaong wa rona a ile gore municipal manager o involved kgotsa o amega mo goreng ga dirisi madi a puso sentle. Gona le molao o kgonang go bontshang gore ke ka tsela efeng e re tshwanetseng re le council ra dila kae to a point where council e tshwanetse dumalatsane gore re tshwanetse re tse majoro a kwalele meyara gore re ikemiseditse gore re mo suspend ke process ke molao o tshwanetseng go selwe ke council. Ke a leboga right ra leboga ka jalo fa re Mathata ke council se se ra gore wa re le makhanselara la ba amega mo teng ka gore ke phata councilor Kagisano Molopo. Re Thabiso Mose ga re ka ke ra ba ra dumelatsana gore makhanselara ba EFF ba amega. O tla gopola gore mo Kagisano Molopo re na le makhanselara ba le 29, and out of the 29 EFF is represented only by 4 councillors. And ANC in 22. And even without the EFF and all other political parties, they can take a decision to deal le municipal manager. So wa sa batle gore wa re Mathata ke council. Why ma councilor ba sa tse kgato le motsamaisi wa masepala yo contractor ha o ikhutlitseng. Make EFF ke part ya council. Ja go fetsa go tlhalosana na le ma councilor le 4 mo council ya Kagisano. Ha o re Mathata ke council. Go ra ma councilor la lone ke karolo Mathata mo Kagisano Molopo. Ha gona ko sekolong re Thabiso Mose ko sekolong a isa le ke tsena sekolo go itlhella ke tswa go mophateng wa marematlego ha se ke utlwe gote pass 1 pass all ya no ga re ka ke ra tsaya maikarabelo re le bane fela mme gona le batho ba le 22 ba ile gore without us ba ka tsaya tshwetso ya re ke batla go tlisa mo re Thabiso Mose go potsong e o e botsang ya gore makhanselara ba rona se ba se dirang re likile gore ke kopa gore pele re a go gone re boele go kganyi e gore fa re Mathata ke council o re ke makhanselara o bo batla go baela ba lona go thoko e le phata council ha ke tlhaloganye gore o e raya yang fo ga o re yalo gore o e rege gore ke council ya AICM ANC go akaretsa le DA le UCDP ka gore fa o ntsha makhanselara lona go sala makhanselara ma go kwa le mana ke bileng ka ona a ke tlhalose re Thabiso Mose ke nagana gore this time wa go nkutlwa sentle re Thabiso Mose ha ke re council ga se gore ke thaula EFF complete mare ke batla go tlisa mo gore makhanselara ba rona ba EFF ba ntse ba raise the same issue gore ba ga etswe ga re ka ke ratewa ka di allegations tse di sa tlisiweng mo pele ga rona so that re khotso ha tse re gone go tsaya decision so re di tsaya go strategi masepala ga o rane ka Facebook le WhatsApp a more o na le melao le melawana o tsamaisang go ra gore makhanselara rona ga awe ka di allegations tsa corruption tse go bua ka tsona ga gona evidence ya tsone ke so se tlhalosang mo pele ga bone ga gona sepe se ba leileng sone ra le bogantate ba buile ke tla boela go gone ke batla re boele ko ANC le makoko otlhe a reng Mathata mo masepala ka Kagisano Molopo ke motsamaisi wa masepala right speaker sa masepala le wena o moeteledipelo a sepolotiki mo masepaleng e bile gape o councilor pegelo e tlhagisitsweng ke lefapha le lebeletseng di masepala mo provinceng ya Northwest ba bua ka gore Mathata ke council so ntlha gore Mathata ke administrator wena Mathata ke municipal manager yo tsile yo khotsa yo contractor ha o dire feditswe o tsaka kganye o ka gore ke dumela gore o bone pegelo a teng ha gore mela administrator mo emisu buile gore le pallwa ke go executor di duties tsa lona tse le rutlagala bo section 152 and 153 ya constitution ya South Africa so gore go sa re bolelle nnete gore le Mathata le lona jaaka council gore o sa bui nnete ke a lebogang khonne ke tsa gore ke bua nnete ha ditapole di le kgolo mo teng ga beke e one e be nna Mathata e tla neeletsa tse dingwe mara ra go shupa yone e one re tapole ne bodile ke ye so se ra gore ga o bui nnete ga ore bothata ke motsamaisi wa masepala ka gore pegelo e ke ye ke a di 22 tsa September
ya MEC fa na tlisa administrator mo masepaleng wa lona ntate Maruga yo ana lefapha le le molaetse gore a tle go tla go buisana le rona maitsi ba gompieno nka go ibalela are the intervention came as a result of the failure by council to carry its executive and other legislative mandates as outlined in section 152 and 153 of the constitution. So ha bui gope ka motsamaiso wa masepala o bua ka council. Nya gona le mekwalo e go buiwang ka motsamaiso wa masepala mara a re tle mo kganya council. Ari bue ka e ke buang ka yone isiame ke ra gore ari bue ka e gore a re tsene mo go yone. 152 ya constitution ga e bui ka motsamaiso wa masepala e bua ka council. Ka bo yone gore ke se le tshwanetse le le ba ge ditirelo ka mokgwele gore ga di kgoreletsege ke molaotheo o bua jalo. So fa o re motsamaiso wa masepala ke ene le Mathata MEC a bua ka council gore a ba rometsa administrator o a re gonne mo kganya ditirelo re tsa tshwetso re le council gore a ditirelo di tsholwa ke ba administration sa rona ke go kopa di report tsa administration account ka go mang ya account mo counseling that's why ke re e o leng karolo ya yone that's why ke re sa yone council ke go kopa di report from time to time go play a oversight over administration yes ya no kganya ka go le gantsi mo melaong ha go na le mathata batho ba supa makhanselara ka mono agre batho ba votetse lona ga ba votela ga ba votela municipal ba votetse lona as council ke dumalana lwe mara motshudi remains administrator o accountant go lona ha lona le palwa ke go netefatsa wa accountant go ra gore ke Mathata mo go lona ya no tla ke go tlhalosetse game e tshamekiwa mo di masepaleng tse di ntsi seshayana mo South Africa di municipal manager ja ka batho ba ba rwele maikarabelo a go lotlolla le go lotlela mo tepeng ya spatch sa masepala tiro ya bone ke gore ha masheleng a goroga ba khona go ya mo individual councillors yes ba tsaya ba tlhaba ka dikgetsi so di councillor tse fetseng ma councillor a ANC ma councillor a ba ANC le bone ba moteng ba tlhabilweng ka dikgetsi le ba EFF so ema pele a ware ma councillor a mo Kagisano Molopo a ANC khotsa ma councillor a mang a karetsa la ANC ba file madi ma councillor a mang go akaretsa le ba ANC ba ntse ba tlhabilwe ka kgetsi ya motsamaisi ba file tšhelete ha ke re ba ile tšhekara ba tlhabilwe ka kgetsi ba tlhabilwe ka kgetsi ke gore re tlhalosetse gore ra gore ga gore ba tlhabilwe ka kgetsi ke ba captureilwe ke bue sekhwasi o ba captureile kae ja kae ja nkhonne mapele tlhalosa gore ba captureile kae jang ka gore o rile gore ba captureile o ra jang kae capturing abroad tšhelete le yone e kgona go nna mo teng but ke kopa gore o bue so se le goreng o show ka sone bua so se le gore o show ka sone ke batla go itse gore a ware ma councillor ba captureile ka madi ka re yalo ka re tšhelete ke karolo ya so ma councillor ba captureile ka madi mo Kagisano Molopo ka re yalo okay go ntse jalo ka madi ke karolo ya capture okay ke ma councillor ra o tla ke a mo masepala 15 out of 29 and seo se buang seo is a fact ona le evidence ya gore ba captureilwe ka tšhelete ona le evidence is a fact evidence e nnile mo di counseling 15 e nkgonne di council e ka be le kgale go gatilwe kgato kgatlhanong le motsamaisi 15 ye because quorum ya rona ke 15 ye e ntse sa tle di counseling instead ba ya di counseling tse di biditsweng ke municipal manager so wa ba itse ba councillor ba captureileng ke ba nkwaletse several times ba ipitsa majority council ba go le kokong la lona ba kae ba ba 9 mo teng ra leboga a ketle mo go tate ba ikgaki o emetseng ANC tate ba ikgaki o fetsa go utla fo ka gore ne ke tshwanetse gore ke tlhaloganye gore ga gona motho a le nosi e ka nna bothata mo masepaleng gore masepala o tshware hostage ke motho a le nosi go na le council ya batho ba le 29 mme yaanong o utlwile nnete gore e tlhagile fo speakere go na le makhanselara ba ba duetsweng gore ba se ke ba nna karolo ya di meeting le gore go se ka ga tsewa kgato-kgatlano le motsamaiso wa masepala yo contract ya gagwe tiro e fedisitsweng ke batla go utlwa tsiboga lone jaaka ANC a le aware ka se se buang ke deploy ya lona counseling ya Kagisano Molopo ke a leboga ntate Thabiso re le ANC ore a ke simole yana ga ke surprised go utlwa ntate ba buile a bua ka mokgwa buang ka gone because makhanselara bone ke bone tota ntse ba leader go tlhoka boitsitso mo counseling so ga ntse ga ke o tla ya rabelo re
Rele ANC. Re awe gore gona le ma-councilor a rona ba ntse ba khona ba le di-opposition. So se speaker ra se buang. Re awe gore ntse ba khona ba le di-position ba tshepisana se ba se tshepisanang le ene municipal manager. So ke nnete ntate re awe ka ntlha eo. So le na le nako e ka le awe kaone, le na le nako e ka le itse kaone. Re nile awe mo e leng gore ntlokgolo e ba biditseng ntate ka April ya go ba kgalemela. E ba kgalemela dilo tseo. Province e ba biditse mo go September ya go ba kgalemela dilo tseo. Okay. So salary nile awe ene re ga re nna awe gore gona le selo sengwe re tla go di caucusing tsa ANC go re tlang go bua le di deployees tsa ANC go ba lemosa se ba se irang sentle le se ba sa se irang sentle. So sale ya ka musa khotla setsa buile sale ntse re hela motshimologong ya dio tse re ntse re tsamaya le bone. Okay. Re ba kgalemela. Ra leboga. Re goroga fela mo metsotso le metlhano pele ga ura ya borataro. Re ditse Motsweding FM konka bokamoso thulaganyo ya tseleletsele ke thulaganyo dikgang tse se magato ke kgethegile mo itse bua gompieno. Re tla ka gona ka tlhamalo go tswa mo mmasepaleng wa Kagisano Molopo mo kgaolong ya Ganyesa mo provinceng ya Northwest. Ra le baeteledi pele ba makoko a farologaneng a sepolotiki go akaretsa le speaker sa mmasepala Kagisano Molopo. Ke gopotse fela gape gore ra le ditse ba AICM ba tshwanetse gore ba emelwe ke ba sima phatswe ga sa goroge administrator le ene le fapha le metsene gore atle go buisana le rona selo maruga ga sa goroge fela re tswela pele ka puisana rona mona go e sa veriseng pelo ra go baaging ba le gore ba teng ka kwano ke dumela gore ba utlwile dintlha tse di masiste di tlhagellang fa gore batho ba ba tlhophileng ba duelwa gore go se ka ga tsewa dikgato tse di maleba mme seo sa ba majaka baagi a ketle ko lekoko la UCDP kgotsa pele ke a ko makokong a mang ka gore ko wena o na le tshedimosetso speaker gore makoko a e re ga tsibuga ba tsibuga fa e le gore maloko a bone ba amega o rile gore ke 9 out of 15 ba e le gore ba ntse ba fiwa tšhelete ba tswang ko ANC 6 itswa ko kae 6 nkgonne 4 ke EFF e teletsweng pele ke reha. Okay. Maloba re tsa kgato kgatlhanong le municipal manager reha o na laola caucus ona ba biletsa ko caucus ile ha ba bua ke ba tswa ba ema ka dinao ba ngala ba tsamaya ba sa batle go tsaya karolo mo itemeng e buang ka bokamoso jwa municipal manager yo sebaka a re gogisa boima mo jareteng. Ra leboga. So ba babedi ba tswa go kae? Ba babedi ke AICM Azania. Okay, ba babedi ba AICM. Yeah, UCDP ba ntse ba tsamaya sentle. Ke a leboga. Okay, ra leboga. Ke ba gore ke tle mo go wena ntate ba buile itse bogele ke tla bola go gona ntate Rabotapi go akaretsa le ntate go tswa kwa UCDP ntate Masiane. Tsibogela ntlha yo ka gore o fetsa go bua o re o absolve ma councilor a lone wa re Mathata mo Kagisano Molopo ke council mme fela wa re ma councilor a rona ga ka rediwa o bua ka dilo tsa go sekolong ga gore wa re ke eng wa re ke bokae one pass all ma councilor go na allegation e masisi kgatlhanong le ma councilor a lone gore le bone ba kgoreletsa gore go se ke ga tsewa kgato kgatlhanong le motsamaisi wa mmasepala bo e le gore go tlhaloswa fela gore ke karolo ya Mathata mmasepala Kagisano Molopo. A lontse ditse ka ntlha ya gore ma-councilor a lona ba dira dilo tse go buang ka tsone. Re Thabiso Mos ga rena go tsa maikarabelo a gore ANC pallo ke go laola caucus ya bone mo masepaleng wa Kagisano Molopo. EFF ke political party e nang le melao le melawana le di code of conduct tsa yone. Now ha re na mo caucusing re tsa position ka caucus and caucus ya ANC ba fila gore they are more into this caucus resolution ya EFF. It's not our mistake. Ga re ka kra tsa blame rona re le mokgatlo wa EFF re Thabiso Mos ke go ra wa rabaeng a wa re ga se nnete se se buiwang gore ma councilor a lona le mane mo masepala Kagisano Molopo ke karolo ya ma councilor a le gore ba ntse ba delay ya kgotsa kgatelo pele mo masepaleng. Re Thabiso ma councilor ba le bane ene re wa ANC correctly so le speaker o berekisana ba 9 ya ANC unthet yeah ba re 9 ke ya ANC ha ba fetsa gore 9 ke ya ANC ba re ba le bane hela ke bone ba ba leadang 9 ya no ke re le wena la o le motho la o ipotsa gore amare batho ba le bane ba ka leader the entire council go itlhella ba leader le caucus ya ANC ga e kgona ga le morare ke ela gore batho ba rona ba batla gore EFF ka gore ga e dumalatsane le dilo dingwe tse di dirwa mo masepaleng o wa Kagisano Molopo exactly center day wa speaker a ntsanga se bua ha re le mo council mo ma councilor ba rona ba le mo se se diragalang ke gore ma councilor ba ANC o tla be go teno issue ke gore municipal manager o corrupt o tla be go ma councilor wa ANC are ke a move gore he must be expelled. Okay. The other one wa ANC are
ke a second speaker o tla ba re e tswadilwe ga gona opo bua now councillors tsa EFF ba ema ba re no but we must engage gore ha re moleleka ke mabaka a feng ke evidence e feng e mo pele ga rona re tshwanetse re ikgotsofatsa ra tshwana a re tsene mo gone kgang ya corruption fela ke tla bola mo gone ke a go Democratic Alliance ntlha ya di allegations tsa corruption mo masepaleng wa Kagisano Molopo ntate Rabotapi a gona le evidence bopaki ba gore gona le corruption mo masepaleng le gore corruption e dirwa ke mang go ya ka lona jaaka Democratic Alliance ke a go lebogarra rona go ya ka pegelo e re ya mogetseng re a itse gore corruption e teng mo masepaleng wa Kagisano Molopo me sa bobedi ke gore makhanselara a megang re a itse gore council masepala o wa rohane ka bogare go na le makhanselara a tsamaisanang le motsamaisi mme go na le makhanselara a reng rona ga re dumelang ka mokgwa rona re dumelang ka teng masepala o arogantswe yana rra go na le municipal manager o a nang le melawana e a tsamaisang ka yona mme le council e na le melawana ga go tle fela batho ba kokoana ba tsamaisa go ntsha mo ditlhogong tsa bona fela ntle ke batla go itlhaloganya ke gore baagi ke ba ba fa dilo tse dingwe ba di utlwa fela gore masepala rona go na le dipego tsa gore go na le dipego tsa bonweenwee ko masepaleng wa rona ke botsa fa jaaka karolo ya council a go na le bopaki ba gore go na le bonweenwee le tsamaiso bo kwa mo masepala bo e le goreng le re bolele gore bo dirwa ke mang re batla go tswa fa re itse gore bonweenwee bo dirwa ke mang fa le gore bo teng go ya ka pegelo e re ya mogetseng bopaki ke gore municipal manager ga di tiro wa gagwe ya ka municipal manager a re bue ka ntlha corruption a gona le corruption fo yes ke corruption ya eng ke corruption ya bonweenwee go tsamaisa madi corruption le bonweenwee ke se one ke batla go itse gore ke corruption ya eng o dirileng o ruga madi a masepala jang bokae di project tse di ko tlase re tshwanetse di diragale ko tlase ga di diragale ka mokgwa o tshwanetseng ka jalo baagi ke bona ba ba sotlegang corruption a teng e amounta ko go bokae kgotsa di-project tse o buang ka tsone tse kgotsa corruption e go te dirilwe mo masepala ke a madi a balelwang go bokae I can't tell UCDP a la itse ka ntlha corruption e diragala mo masepala le gore ke corruption a madi a teng ke bokae re Thabiso mos re le UCDP raetho re itse ka botlalo gore go na le bonweenwee bogodu mo masepala jo bo diragalang bo dirwa ke mang a re ko ntlheng ya gore bo dirwa ke mang ke bokae madi a le goreng a mega a corruption ke a go araba se o se botsang raetho motsamaisi wa masepala yo o gone ga jaana ha ile gore o gone ke ene motho yo o dirang bonweenwee mo masepala o no mpotsa gore bonweenwee jo ke jo bontseng yang re na le bosupi raetho go na le project ya dipudi e neng e tshwanetse ya bele ya morafe e go supang motsamaiso wa masepala gore dipudi tseno di tswile tseo le ba baneng ba bua ka tsone o bua ka pegelo e le gore e go counseling e presentile kgotsa e tlhagiso go counseling pegelo o buang ka yone e tlhagisitswe raetho mme morafe o sa kry-a dipudi tseo ke project a tene le a bokae raetho ha re ka go bolelela e re ke go bolelele palo ya dipudi tse go teng di ntshitswe ke re batla go itse ka tšhelete gore okay ke 3 million so o tshotse 3 million eo e tsamaile otlhe mo bonweenweng project e ga go a rekiwa sepe 3 million ile e feleditse le ko dikgetsing tsa batho ga o ka ke wa re go tsamaile go sa rekiwa sepe ka gore re ka go bolelela ka dilo tse dingwe gape tse di diragetseng go na le project e nngwe ya bricks making e tswang go dirwa hela ko nageng e go agilwe structure-nyana hela ha o tsamaya o ya go dipolasing ke sone se re reng ba ka tswa ba ipata ka gore ba dirile ka gore ke structure-nyana mara madi a neng a tshwanetse a tsene for tiro e nya ditini eo ga goroga ka mokgwa o tshwanetseng ke sone se re reng go na le bonweenwee le bogodu ga re o ka o ke batla gore ke dumela gore ke tla kry-a dikarabo tse dingwe tse di tlhamaletseng go tswa go lona ANC go akaretsa le speaker ke batla gore re bue ka ntlha bonweenwee e fele re itse gore go diragalang baagi ba itse gore go diragalang bonweenwee bo go buang ka bone ke bokae
bo dirilwe ke mang kgotsa ke bo mang ANC Ntate Thabiso se nka go rang sone ke gore councilor Kagisano a ke go irele se ke nkgonne okay re na le project ya renovation ko mmasepala e budgetetswe 5 million ena ga ile gore morago re lemoga gore council le lemoga gore renovation ya go eta 5 million okay batho motsamisi o tshwanelwa ke go boela ko council go oketsa malidi la go renovate mare motsamaisi go itlhaga yana o kgonne go renovate building ya mmasepala le sa helang ka madi a hitileng budget ena e budgetetswe a tshwara bo 10 million ga a tshwantse a account mo councileng ma councilor a ANC a eleng gore ke setse ke buile gore ANC tshotse dikgato ka yone le ba EFF ga ba batle di report tse di representative ke bonwenwe all right ke batla gore ntlha e fele ka gore go na le ditlha tse dintse re tshwanetse re go go tsone ke batla karabo a straightforward answer gore bonwenwe bo a gona le report e le gore e tables go counseling e buang ka bonwenwe bo bo dirilwe mo mmasepala Kagisano Molopo le gore bo dirilwe ke mang bo dirilwe mo nakong e kae ke batla ke kopa gore le ne specific ka dikarabo tsa lona ka gore ke botsa di question tse di specific karabeng ka tlhamalo ke le botsa ka tlhamalo ke bokae bonwenwe bo bo dirilwe ke mang kgotsa ke bo mang mo nakong e kae re Thabiso a gona le pegelo e ntseng jalo go counseling re Thabiso o tla gopola gore mayor ya ka le deploy ya ANC gona le nako e community e tswang go monela ditletlebo tsa bona o a ba tshwanelwa ke go tla go presenta ditletlebo tse mo counseling so that re kgone go council e kgone go release gore go ne le investigator o tlang go investigator bonweno jo mare ma councilor a musa khotla setsa ba umakile ba paledisa seng gore se nne gone ke ka mo re sena ga gona any report e le goreng e tables go counseling e buang ka di allegations tsa corruption kgatlhanong le mong kgotsa bang mo mmasepala Kagisano Molopo go itlhaga yana ga yona ga ite so dilo tse tsa gore go na le corruption mo mmasepaleng le lona le di bua fela gore ke di hearsay kgotsa ke dipego fela mme ga gona tangible evidence kgotsa bopaki bo bo supang gore go na le corruption bo gone ke ra gore ga gona bopaki bo teng bo go kae bopaki bo bo tshwere ke mang ke ka fo ke botsa gore a ga se bo go counseling ga gona report e kila go counseling e re go na le project ya eng go jilo bokana go na le project ya pavement go jilo bokana go na le project ya eng ko morokong kgotsa go tla gameng go jilo bokana ke batla tshedibusetso e ntseng jalo gore a iteng go counseling o tla gopola gore musa khotla gana simola bua o tlhalositse gore go nnile le council e report tseng di ne di tshwanelwa ke go eta mo counseling so lwa re ga se tsamene teng report e ntseng jalo ga e report e ntseng jalo e gone ga ya presentiwa ko counseling e compilwe ke ma ke marula ga ntseng report e a ke re compilwe ke ene because a ke go speaker ka gore go ngotla khona gore thusa go feta yona ka gore ke ene a eteletseng pele ke ene a presiding over council meetings speaker a gona le report e le goreng e teng e bua ka corruption gore e dirilwe ke mang kgotsa ke bo mang ke corruption a bokae e dirilwe mo pakeng e kae a teng speaker nkhonne gona le reporto ngwaga le ngwaga go nna le report e nngwe bidiwa annual report okay report e tshwanetse go representiwe mo counseling council e note go tswa ha we be ya community di go nna le ditshwaelo so di figures tse o ka utlwang di mentioniwa o itse di figures tse ga se gore ga se tsone okay go na le batho ba ba kileng ba kopa meeting le officer speaker ka di 26 tsa January ba tla ba listile those things tse dingwe ile di extract go tswa mo di annual reportong le di midterm report le di quarterly report tsa dingwaga tse di hitileng okay and then report e ne tshwantse ka be re tables matlhabisa ditlhong cancelelana e ne corridor ya bo hello e ne tshwere ka di kae di 17 tsa March okay go bo gonna le council e ne tshwantse so our sense from the 17 tsa March ha se go tsama go ne le council e le goreng e tsene sentle fela ka katlego era until maloba ka September so le dutse 6 months go sena council meeting e tsena mo masepaleng wa ke bua maru so ke batla gore re go se tsentlha report ka gore ke batla go ba khinra go ba go bing fa re fetsa fa re boara go ba khin ke batla gore re go gone pegelo eo seo se tlhaloganyang se le gore sa tlhagela mo pegelong eo ka di allegations tsa corruption di kgathanong le mang ke corruption a mofuta mang dilo tse nkgonela ka ke tlhalositse gore go tshola motsamaisi wa municipal manager ke a go direla sekai
go na le di-figures tse di tlhalosang gore go spendile 500 and something thousand Okay. mo tamong ganyesa dam ha o ya hale o ya ko tamong wa go sheba gore go eng ga gona le ha ile sepe. Okay. Go na gape le thulaganyo ya gore batho ba bangwe ba bidiwa bontang thulaganyo ya dipudi masepala on plan ne le gore wa go spenda 7 million. Okay. So far go spendile 2.5 million. Ha o ya mo bathong ba ine tshwentse ne di beneficiary yo mongwe tla gona re sa le ga goroga phoko ha yo mongwe tla re ke santse ke eme ga go a goroga sipi. Okay. A re go go engwe gape e ne la 3 million e ngwe ne la 500,000 ya ganyesa dem a re go go engwe gape a ya 7 million setse go spendile 2.5 million mara ga gona motlhala. Okay. Gona gape le engwe ya ditene di budgetetswe 7 million. Okay. Batho ba ne ba tshwanetse gore ba facilitate project ba bidiwa Exotech. So far go spendile 5.3 million. Di beneficiary e ne le batho ba bararo. Re kile ra dira letsholo la go bona gore a gona le motlhala. Gona le motse hapile ha le o bidiwa Phapsane. Ha o tsena di beneficiary tsa go Phapsane se batla go se bontshang batla go bontsha naga batla go bontsha gore so a bona dikitse ya rata rona ne tshwentse gore nne ha. Okay. Re utlwa magato ya la gote so se sa ditene se go toska go pata toska ka kwa ke tsone tsotlhe di project tse di feletseng tse or o tla re bolela ka tse dingwe gape ke batla gore re go ba go bin re go baging re tle re utlwe dipotso tsa bone tsele gore bana le tsore go lona re goroga fela mo motswele le some fa morago ga ura borataro o re ditse thulaganyo ya tsele le tsele ke thulaganyo di khantse se magatwe ka tlhamalo go tsoka kwano mo Kagisano Molopo re fela mo ganyesa community hall fela fa re boa ra go baging ba ile gore ba teng ka kwane go tla go botsa baetele dipele ba bone dipotso. Ke nna re filwe komane a re kopane la matlhatso ono le sontaga magareng ga ura ya 12 le ya 1. Re filwe komane itlhabe botlhale la matlhatso le sontaga mongwe le mongwe mo Motsweding FM. Kwa Pick and Pay Quali Save ke fa o bolokang go le gontsi ka ditheko tse di kwa tlase. Tsaya mefuta ya 120 grams Simba potato chips reka tse tharo ka 39 rands fela. Fa o swipe le 2 liter Brooks Oros Original ka 36 rands 99 fela. Fa o swipe ga Pick and Pay Quali Save fela. Fa o ditheko tse di kwa tlase di leng vetere teng go tloga ka di 24 tsa October go fitla ka di 6 tsa November ga fela stoko se sa le teng go na le dipelo. Re tsa bareki re na le dipilisi tse di ka go thusang fa o bolawa ke mokwatla o sa foleng ditokololo le mesifa e botlhoko bolwetse jwa marapa thunyang go ruruga le ditlhabi dipilisi tse di fetsa makoa a otlhe ga di na ditlamorago ga o na le dikao tse hela mosimane kwena ke ntse ke go emetse gore o mpolelele leina la dipilisi tseo ke sale ke eme ka lobaka jaanong maoto le mangwale a botlhoko di bidiwa Threshold o ka direka kwa chemisting e gaufi le wena go na le molemo o tsheisiwang e leng jele Threshold ke karabo ya botshelo jwa ditlhabi le botlhoko le tsele ura ya borataro go fitla ura ya bosupa mo maitsiboeng re go baya mo dinakong ka dikgang tsa sešeng ga se magatwe tsele re leletse jaanong nomoro e ntšha ya studio sa rona le kantoro ya dikgang ke e latelang 086 0002682 086 tobetsa mogala Motsweding FM konka bokamoso. Maikutlo le ditshwaelo tse di tlhagisiwang fa ga se tsa SABC kana Motsweding FM. Ditshwaelo le maikutlo a tlhagisiwang ke moreetsi ke a moreetsi ka nosi. Mme SABC kana Motsweding FM re ka se rwale maikarabelo ka maikutlo a tlhagisiwang ke moreetsi. Mo Motsweding FM konka bokamoso. Some le boraro fela fa morago ga ura ya borataro re ditse Motsweding FM konka bokamoso ke thulaganyo ya la botlhano kgwedi eno ya diphalane tlhola malatsi a le 28 re ka tlhamalo mo masepala o Kagisano Molopo mo provinceng ya Northwest re fela mo ganyesa community hall ra go baging jaanong mo nako e sa fediseng pelo di microphone di tlatla go go lona o nne mo ntse mo teng microphone o tlatla go go wena mme fa re ntse re metse ke lebelle fa gore ba dirikana ba setse ba gorogile re tla go bone mo nako e sa fediseng pelo speaker ka bonako fela ke batla go itse gore a gona le criminal charges tse le gore di ile di a leiwa kgotsa ditatofatso tsa bosenyi tse le gore di ile di a tlhatlhelwa ko mapodiseng ka dintlha tse tsotlhe tse o bua ka tsone tsa dipego tsa bonone bo bo diragalang a di teng
ga di nkgonne re raisitse this matter le hapa re be re kopa investigation is coming Okay. Monday. Ra leboga. Le lona tshwanetse le tle go account ga gona gore dilo tsotlhe di ka diragala le ntse le teng le phata council ka matla le gore le na lone la nelwa ke molaotheo wa Afrika Borwa. A re ko baging ba ile gore ba teng ka kwane re kopa gore o nne fela ka boripana o botse potso tsa gago ile ngwe kgotsa di le pedi fa ile go di dintsi di pedi fela ka boripana we ko gone ka tlhamallo o se ka re fa le morago le letelle we ko dipotsong tsa go ka tlhamallo a rutle fo utsile gore re na le mang ke a leboga bagaetsho yo buang ha ke ka tla go Pitoro Moganyesa ke na le dintlha di le pedi ke ne ke batla go botsa speaker sa rona bagaetsho ke batla go mo botsa ka ntlha ya gore ga se ke ba leke go ikgolaganya le ditheo tse tsa molao tse di tshwanang le bo SIU ga mmogo le the Hawks ka ntlheng ya gore ga le go dira bonwenwe fa le gore ga bana ska ka ba tlisa ditheo tseo go tla go batlisisa masepala. Okay, ra leboga. Ya bobedi ke ya gore ke batla go itse gore ke yone le ke na le yone ke a leboga. Okay, ra leboga right. A re go go mong fore tse o mong ka botsa potso tsa gago right. Ke a leboga. Ka leina ke nna Norman Monso. Potso wa ka ke batla go ilebisa ko reng wa EFF. Okay. Cause ke rata mono wa EFF o reng ga o batle bogodu. Ha o dira bogodu president Tata tla gore a re useless. Jaanong potso wa ka ke go nnile le court order ya rule nisi ya di 12 tsa April. Ne bua gore o pe a sa tsamaya bitsa council ntle le speaker le re mo irogale. Ibile gape o pe ma counciloreng a sa tsamaya a tender council e sa bidwang ke re mo irogale. Bangwe ba EFF ba ntse ba ipitsa ka seesemane ba re ke majority. Okay. Ba ntse ba ga ba tender council ewa e leng gore court order e tswile maabane ya re di council tse di tshimolotseng go tsena ka bo di 30 ke di tlontlo kwa di go tla go itlhalla gone yaanong. Okay. Number 2 gona le batho ba bilwa go ke di bouncera ba ntse ba duelwa 2.6 ka letsatsi se wa 2.6 ke bokae 2600 rand bo paki jwa teng ke bo mo phone invoice a bona o e batlangana ke go ena. Okay. Ka kgwedi mo duela 2600 rand ka letsatsi ka kgwedi motho wa nna amogela 80600. Okay. O tla itse bogala speaker e tswela pele o fedise ke tsone dintlha tsa o di le pele. Okay, ra leboga. A re tseo mo mfoutsile. Okay. All right. Re na lwena o ka botsa potso right. Ke dumedise baagi ba Ganyesa ke dumedise ke tele di pele ya rona ke mogakala le koma ke na le potso e direct hela ko EFF ke matlhabisa ditlhong gore kemedi ya EFF be e dutse mo pele mole e batla go dira ka ikare ha ese le kokoghanetso le le dulang ko counseling mara yanong potso e straight ya gore corruption e ko masepala ke ka ntlha ya motsamaisi go sa buiwe gongwe speakera ke mothuse gore a arabele ya gore ke motsamaisi le bomang go na le ba borrakgwebo ba ileng gore ba ipitsa borrakgwebo ba mamogae ba ileng gore ga go te slide ke sa bone municipal manager o na dira sure gore kgwebo nngwe le nngwe go ra gore le tsone di gold massification tseo go benefitile bone fela go ra gore le yone brick manufacturing eo borrakgwebo bao ke bone ba ntseng ba benefita go feta batho botlhe mo Ganyesa ra leboga right re gore fela mo le somele borobedi fela fa morago ga ura borataro ra ko moretsing yo mong re tla go baeng ba rona ba tle ba khone go tsibogela dipotso tseo potso wa gago a re dumele ba retsi o bueng ke neo le gala mitlo go tsokotla kgameng re thabiso mo so se se bua mo ke nnetela e sena bana ba pheo gona le bogodu ko masepala ene motho o ha morago ga bogodu bo ke municipal manager so we have evidence re le community re lekile ra kwala masepala ra kwala province ra kwala president ne re na le all the submission mo go rona ka dio tsa corruption. Okay. So the other corruption e hitile o ntse utlwa go bulwe ka di bouncer tse di dinamo di patletso something like boma 1.8 million and the masepala o se tsoba kolota something like boma 5.5 million 1.8 million ba patetse mo nakong e kae ba patetse for 3 months. For 3 months, okay. No ka kgwedi ka kgwedi ba ne ba rate something like
a rona re 2,600 ka letsatsi ka kgwedi le 80,600. Yes, Di ba ba kae batho ba di bansa tse di buang ka tsone? No, re bua ka something like 15. Ba 15, okay. Yes. All right, ra le So no, ema pele ke setse ke tla speaker. Hona le issue engwe, hona le court order. Ne? So case number 10 ke CIV AWP FB01/2020. So date of hearing ya teng ne le ka di 15 tsa October 2021. So the date of judgment ke ka di 10 tsa March 2022. So re kopela gore o re chekelela gore at this court order it tla tsamaya table ko council because in the province against the accounting office of the municipality. Ra le boga ke le bele fara ko ba khobing a re tswa bofelo o tsile re ko ba khobing e batle ba emba rona batle go araba. O buang yo ke ka mogelo itumele go tswa ko Morokweng ko clustereng ya rona ya Morokweng ya ka re itse masepala wa rona o kgagane ka di cluster tse tharo. Ya no ke na le potso e direct mo botsamaising jwa masepala ya ka re itse gore rona ko Kagisano mo clustereng ya rona ya Morokweng re wala ko masepaleng wa Molopo. Ya no ba re utswitse ko masepaleng wa rona wa Molopo ba re tlisa mo masepaleng wa rona wa Kagisano. O re sa benefiting sepe go tswa mo gone o re itemogelang dio tse di tshwana le nepotism ha o sheba mo managementeng wa masepala o tsa le tlhakuri go tswa mo ke kopa re benefit sepe ke kopa gore ke go kgarametse bikinyana fela ya go ka tlhama le go potsong ya gago potso ga ke gore go gotsa ke go ditlo go bodise go ta go Morokweng potso ga ke gore e direct mo masepala ke gore re batla go iphitlhela re boetse ko masepaleng wa rona wa Molopo re tswe mo masepaleng wa Kagisano. Ra leboga a re fete ka ba khwebiri gore ga fela mo metswele 12 fa moraga ura borataro fela fa re boa ra ko ba yeng ba rona ba tle ba kgone go tsibuga gape re tla boela ko baaging ba ile gore ba teng ka kwano re ditse thulaganyo ya tsele le tsele ke thulaganyo di kgantse se magato. SABC News ke nna Tshegofatso Mothibedi. Leina la me ke Messi Siditi. Wena morutwana wa matric ke nako e ke tshimologo ya katlego ya gago. Ke nna Dukhule Ngongolo. Nna ke utsile le kone. Go wena morutwana wa grade 12 masego ke yao. O nnile le tshimologo jaanong ke bokhutlo. Sine le jaanong tlhoafalla go atlega. O kgonne go fitlha fa jaanong feleletsa ka style. Dira jalo ka bogaka. Nna tsala dibuka tsa gago. Konka ditlhatlhobo. Children, hold on to your dreams. Mapula a magunya se tsa budule. Hey Thandi ga ke ikutle sentle le gano le botlhoko maoto le mangwala rurugile. Go le ba jaaka e kete sebete le diphilo di na le mathata. O ska re ke tlhoka ona dipilisi di a lapisa. Dipilisi di ama sebete le diphilo. O tshwanetse go phepafatsa mmele. Ke kile ka bo ke tshengwa ke dirathe tse di botlhoko ka thuswa ke marothodi a Avogel, Boldo-Senara le Nefrosolid. Ke ka e reka kae Avogel, Boldo-Senara le Nefrosolid? Kwa chemisting. A o ipaakanyeditse motshameko o mogolo ka Russell's o ka bogela ka Full HD e bontshang sentle ka Smart TV o ka tlhopha go di-TV tse di thibang letsatsi reka mo teng ga benkele mo nne le tšhono ya go ka busediwa madi a gago a rekileng TV fa o reka ka Lay-Buy reka TV ya gago jaanong Russell's kwa tuelo e leng kwa tlase mo thutong tse dintsi. SABC News re ikemetse ebile ga re tse le tlhakore tshobokanyo ya tshedimosetso le dikgang tsa letsatsi tsele le tsele Some ya mabedi le boraro fela fa morago ga ura ya borataro re ditse Motsweding FM konka bo ka moso re tla go hana ka thamalo go tswa kwano mo masepaleng wa Kagisano Molopo re fela mo ganyesa community hall mo maitsebo a gompieno jaaka o ntse utlwa dilo tse di diragalang ka kwano mo masepaleng wa Kagisano Molopo tse le goreng fa o dutleletse di a gagamatsa thata o lebeletse khotsa kgato e tsereng ke baagi ya gore e feletse tlhopile cancelentsho e le gore ga ena le ngwaga bana fela di kgwedi le somengwe me fela setse mathata bona le mantsi thata a re boele go wena speaker go na le dintlha tse di tlhageletseng tse dintsi thata mo ntlheng eo ya tse dintsi di tlhagisiwa ke baagi gore go na le di-bounce tse di duelwang a le nosi wa bone o duelwa 80,600 ka kgwedi jaaka mongwe wa baagi a ntse a tlhalosa foo a re tlhaloganye ka ntlha eo gore botlhale ba seo seo keng selo se nkgonne ga gona botlhale mo teng ga sone moso
go na le security sa masepala se se bidiwang diphetogo. Di-bouncer tse di ne di sireletsa mang? Go tla tlhaloganya emela gore di sireletsa mang because go na le security le gone ko masepala ko kagong ya masepala. Ke dumela gore tshwanetse re tswe mo kganyeng re move jaanong re utlwile ntlha eo gore dintlha tsotlhe di ya ko go tshwanetse re yanong ko rolong ya lona jaaka makhanselara ka gore le lona go raya gore la palelwa ke go dira ga gore go na le makhanselara councilentse caucus kgotsa councilor masepala ntse kgaogane ka bogare eo lone eo ke a lona eo fela baagi bone ba batla ditirelo so ga o itse gore ba ne ba sireletsa mang batho ba ga ke itse gore ba ne ba sireletsa mang kgone so seo se dirilwe ke municipal manager re kopile di-report ba ne ba nna kae mo dikagong tsa masepala no ba gone a ka re bua yana contract ya bone ke ya nako e kae administrator o ba kopile contract gore loha ga ke itse gore loha jang ke kopa contract ka gore ke itse gore lo appointilwe jang le no ga ba ise ba moeneng go na le nako e ba tshwantse ba mone ba tlhalosa gore rona ga re itse go na le motho o bidiwang administrator ga re itse go na le municipal manager o bidiwang olaotse bojose right fa moagi a bua le wena a re go na le mathata a ditirelo mo kgaolong ya rona wa go mo tlhalosetsa o mo raya gore rona ko masepala kwa mathata a rona ke motsamaisi man wa go mo raya yana no ke tla amogela gore ditirelo go na le mathata a tsone ke raya gore wa go mo raya gore ga ke na ditirelo o go tlhophile jaaka mokhanselara look ga ke tsena mo baaging ke tshwanetse gore ke bue nnete ya gore mathata ke okay mara but ga ke dumele gore wena o ka se batle o tshwanetse le wena o amogele o rwale maikarabelo ka se se diragala mo masepaleng re lebeletse dithata tse o di fiwang ke molaotheo wa Aforika Borwa Municipal Systems Act e buang ka role ya lona jaaka makhanselara gore ke tla ke go direle sekaeng kgonne ke a go a rwala maikarabelo ao re tlhophile di-ward committee ke gone di-ward committee di amogela di-stipend tsa bone ha municipal manager a sena go tsamaya okay ha e sale re compile information re isitse ko ofising ya ga municipal man a gana hela go saena so council alone is dysfunctional ke tlile mo go bone ema pele council alone it is lo lotlhe ke batla go litse bogele kganye ka gore ke se ke se buang lona le tlamplela gore ke bua nnete kgotsa ke bua maka council alone ke a re dysfunctional wa reng ANC council alone ga e dire go na le dilo tse dintse diragalang council ntse le teng ga gona se se dirwa ke a re council alone dysfunctional kgotsa ga e dire ka tlhomamo o ntha gore ga gona council mo Kagisano Molopo re Thabiso ke nnete council ntse sa dire ga gona council mo Kagisano Molopo e teng ka leina fela ga e teng council e gone e ntse e sa dire ke ka mo rona re le ANC through provincial government re dirile ntsiriganyo okay e leng gone gore go nne le botsitso batho ba rona ba so wa amogela gore council ga iyo ga e dire ka tsepamo council e gone ntse e sa dire ka tsepamo so why sa phatlhaledi ga ile gore ga e dire ka tsepamo ke ra gore khotsa a ke go botse yana a o ka ga go ka nna le sisinya gore council jaaka re utlwe mongwe ba ga bua gore phatlaladiwe a wa go dumelana le seo a ke re o fetsa gore ga ntse sa dire ka tlhomamo a wa go dumelana gore council e phatlaladiwe ke ne ke se ka dumalana le one nkgone wa o sa dumalana le one o fetsa gore ga e dire ka tlhomamo ga nka ke ka dumalana le one because re Thabiso gona le go rontsha dikolo jane mo tegang o tshwanelwa ke go ntsha kolobe gore dikolo jane di kgone go fela go tswa mo tegang so ke ka mo motho o le buang ka ene fa wa accounta go canceleng ko go lona ga gona gore o ka re ke ene a tshwanetse gore a rwale maikarabelo a le nosi ke fetsa go bua ke re cancel dysfunctional ene o dumelang le nna wa cancel wa accounta go canceleng eo a ntseng a ya tshwere bangwe ba lekgotla a ba tshwere ko khwaneng ya gago a sa gore cancel so lona jaaka makoko a dipolotiki ga gona sepsele ka dira fa go ntse jalo if di councilor tsa lona di le captured ga gona sepsele se dirang ke ka mo ke go tlhaloseditseng kgonne gore ANC tshotse kgato go tloga ka April go tla go tsena mo malobeng ba le khotla botle ba ANC ba ntse ba gogela ko thoko ANC tshotse kgato ka re wa UCDP a le tshwanetse gore le tswele pele le mele baagi mo council ya Masepala Kagisano Molopo ki bua le council le ska la bua ka makoko a sepolotiki ki bua le council right o mpuditse gore re le UCDP re tshwanetse go tswela pele re emela baagi go counseling ya Kagisano Molopo nna ka rialo ka re gore o utlwile speaker ha na re mo makhanselareng wotlhe ba baneng ba le kgatlhanong le tsamaiso ya gagwe le majoro
Okay. councilora wa UCDP ga ise ka tsamaya ne phata ya batho bao. Ema pele fela UCDP ke phata council councilor ra lona ke phata council gore la palelwa tshwanetse la mogele khanya gore la palelwa ka gore le gone fa speaker ntsubuwa ka corruption e diragala mo mmasepala ga gona o kwa lona o butseng ga gona case le gore ngiteng ya investigatiwa gona ja ka re bua ntate ra botapi council is a game of numbers. The majority party plus the municipal manager badirisana mmogo against the minority. For our council ga e yo ke a dumela. So what o batla gore council a dumelana ha o kana le tsitsinyo gore council ka Kagisano Molopo e phathara diwo a wa go amogela le tsitsinyo 100%. Ntate ba buile ke a leboga omlu a ke a utlwala wa ke a utlwala. leboga morwarra rona re le mokgatlo wa economic freedom fighters ra re ga go sa tlhola gona le masepala mo Kagisano Molopo mme ra re rona re ka itumela ha puso ya magareng e ka implementa section 1391C baagi ba Kagisano Molopo ba newe tšhono ya go boa ba electa batho ba ba tshepagalang ba ba ka ba neelang ditirelo. Okay, are be yana ge se ra gore council eo e phathaladiwang fa ile gore seo se ka diragala or khotsa ba council e le gore support gore phathaladiwe ena le ma councilor a le form teng se ra gore le ma councilor le bone ba paletse gore ba paletse ba go phathaladiwa le council ba go phathala o ka se ba ntse ga ba go phathaladiwa le council gore le bone ba paletse re Thabiso Mos a gona gope mo ma councilor ba rona ba palelwang go mo di masepaleng tsotlhe mo ema pele are me fareleng teng fa ke batla gore ra mogele khanya gore e pele gore ma councilor ba councilor a phathaladiwa e le gore ya karetsa ma councilor le 4 a EFF gore a re EFF le one ma councilor a lona ba paletse go direla baagi mo masepala ka Kagisano Molopo iri la ke simolola ke gore ile ka re ga re ka ke ra tsena mo teng ga tlase bena gore ha te go ba buila pasitse re Thabiso Mos o pasitse yaanong ke a re Thabiso Mos mare re ba buile mapele gore re le mo among other things e be ile mo ke gore EFF e be khonne gore e leke go hold a mayor accountable o apaletsweng ke gore a comply le section 52 subsection D a se diragetse seo ga ra khona raro that is why right a ke tlhalose raro na gore ba ba rona ba tlhaloganye mo okay go botlhokwa gore ba tlhaloganye ntate ba buile speaker o a leng gone o ganne go bitsa council e tlileng go tlang go discussang the same motion o tabletsweng ke EFF a ke gore yana ge Municipal Systems Act e bua ka ma councilor a otlhe PR councilor ward councilor e bua ka ma councilor a otlhe e bua ka ma councilor a otlhe Municipal Systems Act ka na go e bala ke dumela gore e bua ka duties and responsibilities tsa council ga re council ma councilor a ANC or a EFF or a DA e bua ka council otlhe gore go sa batle go amogela gore ma councilor a lona le lona a paletso mo Kagisano Molopo yaanong re tsamaye o tlile ka yona sentle re Thabiso Mos ma councilor ba speaker a reng ke ba 15 di tshwetso tsotlhe tse ba di tsayang mayor le speaker ba di contest re bua ka council yotlhe gore a council e phathaladiwa ena le ma councilor a le 4 a EFF gore ma councilor a le 4 a EFF lona paletso go dira ba majority ya council ra rona ga e dumalatsane le mayor le speaker and that is why merero e le ko court e sitswe ke mayor le speaker gore go se bonolo mo gona gore wa mogela gore ma councilor a lona ka ba fitse gore go se bonolo mo gona go ka se nne bonolo re Thabiso Mos ka gore ke fetsa go tlhalosetsa gore role e nngwe ya bona ya ma councilor ke gore ba hold the executive accountable ele gore e tlhagala ko Municipal Systems Act section 152 lone e bua ka objects tsa local government ga e bue ka ma councilor constitution e bue ka ma councilor a ANC or a DA or a Municipal Systems Act ga e bue ka PR councilor DA or ward councilor ya EFF e bua ka ma councilor a otlhe e bua ka council gore o sa batle go amogela ma councilor wa gore ra ore ma councilor ba EFF ha ba fitha mo counseling ba se ka ba dirisa melao e o buang ka yone ka gore ke gore a kere ba dirisitse e mengwe ya melao e o buang ka yone Systems Act ga gona sepe se se ba thusitseng kgotsa se ba se dirileng ba diritse ba ikagile ka one melao ke se ke se buang gore puso ya magareng e invoke section 1391B ke ka lebaka la gore the same councillors ke bone ba baneng ba na le ntwe and mayor le speaker ba ganne ba tsweletsa dikgatlhego tsa baagi ko pele a re ko o tsile re na le mafoko ke tumetse mamo go a go tswa mo ward 5 ganyesa ke ne ke batla go botsa
potso ya ntlha mo go speaker sa ANC gore goreng ha lo ntse lo na le evidence yotlhe ya gore madi a setšhaba a ntse a rugwa mo masepaleng wa rona mme lo paletswe ke go bula kgetsi ya bobedi ke lebisa mo kemeding ya EFF gore ha EFF e ka tsaya masepala wa rona mo Kagisano lo ka re direla eng a kgotsa re tlile go tswelela re le baagi re bona re busiwa ke ditendera tse e leng gore re a sotlega ka ntlheng ya tsone. Ra leboga kgaitsadi ya ke ra leboga. Q Quintus are tse moretsi fo. Ke a dumbe. Alright. No, ke a leboga re Thabiso Mos. Yo buang yo ke Golden Mochari go tswa go tla gameko wa 13. Ntlha kgolo ya ka dipedi tota dintlha tsa ka dipedi hela ntlha ya ntlha ke ya ke lebisa go EFF. Mungwame ha re ne re ya re lebeletse moageng tse di hitileng tsele re na ra bona EFF e le gore e tsaya mo president wa naga yo o na heta yole e ntse bua ka nkantlankantla mare se se leng teng wena o le EFF bogodu ke bo le teng mo mmasepala wa Kagisano Molopo ke na le tshepo ya gore o na le kitso e heletseng ka lebakeng la gore le one makhanselara a nyena a o buang ka one a 4 a tlhagelela mo corruption e ntse e dirwa ka ha wa renka kgato e ntseng jalo and then kgato ya bobedi ba gaetsho ya la ka lodutse ya le go simola ka speaker ANC le diparty tse dingwe ba gaetsho ra sotlega re le baagi mo Kagisano Molopo ba gaetsho ra sotlega ga gona ditirelo ba gaetsho go e leng gore hanka heletsa ke bua selo sengwe ke se go a kotla kgameng ba gaetsho ko wa 13 sa le go na le diapolo tse sa le di tlhomile ga gona le ha ile sepe se e leng gore sa diragala ene botlhoko tsebe gona nonyana bo godile bogodu botsweletse ya no lwa go re thusa jang ra le boga right o tsile o buang ke Tumelo Methuse le moganyesa o buang ke Tumelo Methuse le moganyesa loa bua ka di-corruption le tse tsotlhe go na le dilo tse di diragalang mo ganyesa ra thusediwa mo ganyesa go na le dithunya tse di llang jaaka di-cricket mo ganyesa go na le batho ba tsamaya ka diphanka mo ganyesa re a reng ka rona tshireletsego ya rona go tswa hao ke goreng o tshogile ka tshireletsego ya rona nkgonne ra leboga right a re na le mongwe foo a re tseo mong foo Quintus a re tseo mong foo tsile hello right so re na le wena tswela pele ke lazima bogola buang comrade and ke tlhalose so ke se motsamaisa tiro this thing is summarized with prescription of the law e tlhalositswe gore summary ke gore go na le evidence ya bogodu go na le misrepresentation ya council ke dilo tse di summarizitsweng ha ra go tswa ha re sa itse gore re tletseng number 1 o tletse dio tsentse go bua ka tsone fa ntse o sa itse gore di dirwa ke mang go diragalang council a gore ke ne ke re di itse re di stamp okay o ntse bua o re wa di tsaya I want to make sure that gore o tla di tsaya potso hao ke gore my question is that this council ya bu EFF the councillors because ba yitse le gore gona le court order gona le judgment aba gona go arabela mo moraing ka gore ba appear mo judgment ba appear go teng ga teng ka EFF ko judgment eng eo ba isitse council ko court e le gore speaker ya o dutsing ha o ganana le di parallel structures tsa go tsaya di meeting tse di illegal okay ra le yo le teng yo okay ke o fe a le ke mang why EFF okay ra le boga right they are appearing this right le bogile Quintus ke go bolela judgment ema pele right ema pele Quintus a re tseo mo fo mo wa 12 jaaka ke emeana go motsing wa ke tswang go gone ga gona le haile se ke sa dirwa ke mo councilora yo re mo pegile yo santse a tla go palama ha re tsela rena le mo councilora rona ke ne mo motsing wa ke nna mo gone khase itinye ke nna kha gone ha gona ha re tsura a re wala mo ANC or mo go eng or re mo ward mang o ANC
mo 12 e bereka mo 18 ka ko mo magaeng a le 7 Okay. a gona ANC or mo councilor mo go rona re ne re batla go itse gore a dikgato tse re tla di tsayang or jaaka rona re le baagi ke se tshwantseng gore o re go lelela go go mang ka gore ha rena mo councilor a ditse mo councilor wa 12 ra leboga o tsile a re motsefo pele ra go ba kgwebing yo buang ke Pontsho Motlogelwa right ra ke kopa go ipoletsa mo le mo counseling ntate wa EFF yo ene le mayorra go district ke mo approachitse nna ke re rawe gona le bogodu jo bo diragalang ka February kile go go ena o motsa gore ga nkitse ga itse Pontsho Motlogelwa. I wrote to them, I even wrote to National go Julius Malema mo officing ya gago. I've got the proof, I've got the letters sa gore ke mo ile go go ena ka mmolella gore this is the proof and I've got the proof, I can prove it mo go wena rawe gona le tla ke go bolelle ntha engwe ke na le yone ha ere di ke go ne le date ka di 20 tsa October 2022 di security se leng teng se patetswe madi a kana ka 1.8 million ka kgwedi a ke go bolelle ke go ne ile 1.8 million 13 minutes after the very same date security seo se duetswe 1.5 million ke bue mo tsatsing le le 1 ba duetswe a ke go e bolelle o utlwa sentle I've got the proof, I can submit the proof to you. Okay, right. Ke buile le ntate o e sa le mayor wa EFF e se le mayor ka go na makwalo a ke buile le ka o ra leboga ke kopa re go ba kgwebing re ba rona batle go tsibuga re batla go itse gore kgato e latelang ke go diragala eng mo ntlheng ya ditirelo jaaka baagi ba ngora ka ditirelo gore se se diragala mo masepaleng se lwamile jang jaaka baagi fa re lebeletse ntlha ditirelo fela fa re boa re tswela pele ka thulaganyo ya tsele le tsele. go nne ditlhwatlhwa tse di itumedisang ditsweletsong tsa maemo a kwa godimo ka metseletsele ya rona ya tlhokomelo ya tsa maphelo ya Medirite fela kwa Shoprite e tswakilweng ya tlhatlhobiwa le go dumelelwa ke boradikhemisi reka disashe di le 5 tsa Medirite Energy Boost ka 18 rand go swipe karata ya gago ya extra savings di bona go fitlha ka di 6 tsa November kwa Shoprite tlhokomelo ya tsa maphelo ya ditlhwatlhwa tse di kwa tlase e nolofaditsweng. Iya kwa Top Tea jaanong tibang le woza spring sale somarela mo motseletseleng o mogolo wa A-grade ceramic tiles go tloga ka 69.90 square meter bela white front flush toilet e ya karetsang sediriswa sa go goga le city ka 799.90 fela le 20 liter tse pedi tsa white tub value cover paint combo deal ka 399.90 fela tsena lebenkeleng le le gaufi la Top Tea jaanong o bone disolo tseno le tse dingwe go fitla ka di 19 November. Top Tea kwa ditlhwatlhwa tsotlhe di leng kwa tlase go na le melawana le dipelo. Fa kgwebo ya gago e tlhoka matlole ka tshoganyetso nako ga e mo letlhakoreng la gago batho ba tshwanetse go duelwa di-customer tsa gago di tlhoka dikuno le dituelo tse dingwe tse di go kubogelang tsa tsamaiso ya kgwebo ka kopo ya metsotso e le 10 fela ya online SME ya gago e ka qualifyela madi a fitlhang go 5 million rand mo diureng tse 24 fela go tswa go Vodaland Business Term Advance ebile o bona le didiriswa tsa mahala tsa go go thusa gore o godise kgwebo jaaka thuso ya tsa semmuso le diphokoletso go tsa papatso matlole a go tsamaisa kgwebo ga ise a bone bonolo jana batla Vodaland online gore o simolole #Vodaland supports SMEs go na le melawana ya dipelo Vodacom Financial Services. SABC News o reditse tseleletsele thulaganyo ya dikgang tse seng magape tseleletsele re goroga fela mo metsotsong e le 10 le bosupa fela pele ga ura ya bosupa re ditse Motsweding FM konka bokamoso thulaganyo ya tsele le tsele re tla go gona ka thamalo go tswa kwa mo mmasepala wa Kagisano Molopo mo province ya North West re mo ganyesa community hall mo maitsebo a gompieno o ntse utlwa baagi ba ngore ga foka dintlha tse di farologaneng mme fela se se bonagalang fa mo mmasepala wa Kagisano Molopo ke gore mathata teng ke a mantsi thata jaaka o fetsa go utlwa fo a re lebeleng ntlha e ke batla gore ra go ya go pele ka gore
councilor lona ga ya phatlaladiwa administrator rometse ke ka maswabi kgotsa ke ka go tlhoka lesego fela gore ga yo fa o na tshwanetse gore a tle go nna karolo ya puisano e ke simolola ka wena speaker baagi ba ngore ga ka ntlha ditirelo go tswa kwa metsing e farologane mo Kagisano Molopo a gona le sengwe se le nosi kgotsa di le pedi tseo ka re fang tsone ga re boela go constitution section 152 e bua ka di objects tsa local government e bua ka ntlha go render the services and those services must be sustainable le nele baagi ditirelo ka mogwele goreng ka mogosa kgoreletsegeng a gona le sengwe se le se dirang go samagana le mathata a ditirelo mo mmasepala wa Kagisano Molopo a se teng ga jana jaaka re bua se gone nkgonne okay gore dio tse di ka kgonang go tswelela di sa kgorelediwe ke opi tsone re ntse re leka go di dira a ke dire sekai re na le issue ya di-bursary tsa bana re na le issue ya di-bursary tsa bana okay re ntse re le besaga re distributa difomo tlara for ngwaga e tlang so se re se kgonang re leka bojotlhe gore re dire mare tse ntseng di kgoreletsega ntse re na le mathata mare ke batla go netegaletsa baagi ha gore ha e sa le administrator a tsena and then contract ya ga municipal manager e terminatiwa go botsitso bo botsitsi banyang mmele ko masepala okay no it's fine ka go ka gore botsitsi ema pele speaker ke a re a gona le di project tsa service delivery ko baaging se kai ko morokweng gona le moago ko morokweng a re lo ba itlhokomolositse a gona le seng se tshwaregang se o ka re bolelang ka sone se le gore sa mana le go nela baagi ditirelo ga jana nngwe ya maikarabelo a rona ke go rulaganya ditsela tse di bidiwang di-access roads mo Phapsane mo le gona le tsela ya 4 kilometers ya pavement e ntseng go tsweletswe ka yone and then ka kotla khameng le gone gona le ya 3.5 kilometers so ke dire vice versa e ntseng go tsweletswe ka yone okay that's why ke re metsi a gae sanitation ntha kgelelo leswe metsi le kgelelo leswe di ka kgelelo leswe le metsi maikarabelo magolo kwa borre ba buile ko district kwa fela ga o re moagi yalo o ra moagi o reng a dilo tse o di teng a baagi ba fiwa metsi mo karolo ya Kagisano Molopo a baagi ba na le proper sanitation malobanyana ha re ne re le ko dipudi mo thulaganyong ya gore dipudi sebaka se se boitsheganye sokola ka metsi and then re ile go tlhagisa ra kontraka yo rulagantsweng go tswa ko district that's why ke re mo go re kgona go dira re sa kgoreletse re gone re a tswelela me fela ke batla go romplelele Kagisano Molopo ena le metse e mentsi thata ra itse gore di masepala tse di e gone go na le masepala Molopo bo kopangwa le Kagisano ke tse dintsi thata gore a di teng di project tseo ke batla go romplelele tse le gore ke batla go bona gore a mme gone lo a dira kgotsa dilo tse ntse di bua ka tsone mathata ntse di bua ka tlhakatlhakano e teng mo masepala lone a ile amile go le go ka le mo ile gore baagi gore ba itlhokomolositse lebeletse lona le nosi jaaka batho ba dipolotiki dilo di gone nkgonne ko a o tswa mo fragase o ya madinonyane gona le tsela e go besaga ka yone hao le ha e se maikarabelo a rona ha mara re ile ra netehatsa gore re tsa karolo e re ka etsa yang go netehatsa gore project e o ya tswela a ke tle mo re ba buile ne le executive mayor go districting district e role maikarabelo a metsi le sanitation o bua gore makhanselara rona ga palelwa mo Kagisano Molopo nako le executive mayor ke mfela se o se dirile mo Kagisano Molopo no morwarra o tla gopola gore ka nako ke neng ke le executive mayor go bile le nako e ke ileng ka nna le interview le newsroom mo re kreileng lekwalo la gore indeed re kreile a grant ya gore re tlise metsi mo Kagisano Molopo le ya ka ke bua yana executive mayor o dutseng ke wa African National Congress o ka ya go gene o mmotse gore a re neilwe dithata tsa go spenda madi a ra neilweng from the Department of Water and Sanitation ga re newa dithata tseo and o tla gopola gore madi a ke madi a monitoriwang once o sa newa approval ya go spenda o ka ska approval e se teng re likile ra go itlhella currently the current executive mayor o bile le a one-on-one meeting le minister kana o ile executive mayor na kae for 5 months so 5 months ga gona sepsele no se kilo a se dira mo Kagisano Molopo morwar Kagisano mo ke ra go ga gona sepsele no si a re ya rabe re khona go tswela pele morwar re tlile ka gore project e tshwanetseng e tle go tswelediwang ke council ya e eteletsweng pele ke African National Congress ke rona re tlileng ka project gore e be tshwanetse gore e tle go simolola as we speak
project ya metsi ya mo ya bona ke project ya rona ya EFF. It's unfortunate ga ra tswele ya Mmasepala district ya sa le rona re tshwere Mmasepala ke ya Mmasepala district ya mo pele ga boeta pele ba rona. Okay, ra leboga. A re ko ANC baagi ba ngora ka ntha ditirelo le dirang jaaka le koko le gore leteletse pele councilor Mmasepala wa Kagisano Molopo ka ntha ditirelo a gona selo se le nosi kgotsa di le pedi se le gore councilor e teletseng pele ke ANC mo Mmasepaleng e tle go se dira jaaka utlwa ka mokgwa baagi ba ngora ka teng ka ntha ditirelo le ka mokgwa le gore Mmasepala o tlhakatlhakane ka teng mo ile gore ntse gona le parallel councils. Ke a leboga tate Thabiso. Nnete le nteng ke gore re le ANC tshotse kgatong khone jaaka ke setse ke tlhalose mona go hitileng ya go netefatsa gore botsitso bonna gone. So ANC through its deployee it le go tswelela e netefatsa gore botsitso bo botlise ditirelo go baagi ga bo atlisa ditirelo gore bo sa tlisa ditirelo gonne ke gone bona re nna le yone ntate Thabiso. But nako e yotlhe ntse le sa tse kgato le lona gore ke te di-deployees tsa lona ba le palla gore ntse le sa tse kgato le bona gore ga gona botsitso. Re Thabiso o tla gopola gore ga o tsoge mo mosong o bore o leleka deployee go na le ditselana le melawana e o e latelang baagi bone ba tsoga mo mosong ba sena metsi ka nako e wena o palang ke go koba di-deployees tsa o pala ke go tsa dikgato baagi ba tsoga mo mosong ba sena metsi. Ntate Thabiso ga gona deployee pe paletsweng ANC paletsweng ke go tsa dikgato ka yone o fetsa go amogela gore makhansela a lona a le robong ntse ba sa ikobele ditaelo tsa lekoko ke ka mo ANC tshwetseng dikgato ka bona. Ra leboga fa re boa re tswelela pele re goroga fela mo metswele le some pele ga ura ya bosupa re ditse Motsweding FM thulaganya tsele le tsele mo maitsebo a gompieno fela fa re boa ra go baaging ba le mmalwa re be re kone se sa puisana rona maitsebo a gompieno. SABC News ke nna Dimpho Maruping ke Tshwabiso Monanyane morutana wa matric o kgonne dingwaga di feta tse 10 tsa sekolo. thuto ke lesedi ke senotlolo sa katlego nngwe le nngwe mo botshelong ba gago. Nna ke o Arabile Moamogwe ke rata go fetisa molaetsa o go baithuti botlhe ba matric gore se ga se tshimologo ya botshelo e bile ga se bofelo jwa bona. Semelela o dire ka natla o atlege mo botshelong. Pake ya ditlhatlhobo e tla feta mme ka ditlhatlhobo tse dira gore e nne tshimologo ya dilo tse dintle mo botshelong jwa gago. O nne le bokamoso bo botsabakelang. Masego le matlhogonolo mo ditlhatlhobong tsa gago. Ke big deal weekend ya okay. Samagela go le gontsi fa o reka di 120 gram di le tharo tsa di-Simba chips tse dingwe tse dingwe ka fela 37 rand, 200 gram ya Jacob's Cloning Instant Coffee ntle le ya decaf ka tlhwatlhwa tlase ya 84.99 le 3 kg ya Sunlight 2-in-1 hand washing powder ka 69.99 fela. Ipone disolo tse dingwe tse dintsi ka fa lebenkeleng la bone di 27 go fitlha Sontaga di 30 tsa October fela mme ga di bone kwa OK Minimark le OK Express. Okay. Ke ntse se go lepeletsang ka jeno a ke ditlhabinyana le go opelwa go swa bogatso dinao tse di fisang mathata a seelo sa sukiri mo mading se tshwenyege re go tlisetsa probiotics capsules. Probiotics e na le pinosondia kalafi ya tlhago e bonwang ntle le lekwalo la ngaka segolo jang fa o na le seelo se se kwa godimo sa sukiri iponne ya gago gompieno kwa khemiseng e gaufi nao. Probiotics kalafi ya tlhago e o kobatsang seelo sa sukiri mo mading. Fa mothapiwa a go bala kwa tirong kgotsa a tshwaetswa ke bolwetse jo bo bolayang, mothapi o tshwanetse go begela compensation fund mo malatsing a le 7 a tiro. Fa o retelelwa ke go bega ka nako, o tshwanetse go fana ka lebaka la go bega thari. Ke tiro ya ba amogela ditshiamelo go gorosa makwalo a tlhokegang go compensation fund provincial office kgotsa kwa labor center e gaufi ntle le go senya nako. Go bona tshedimosetso ka botlalo ka makwalo a tshwanetseng go goroswa, leba kwa labor center kgotsa provincial office e gaufi nao kgotsa o leletse 0860 105 350 kgotsa 0800 321 322. Tirelo tsa compensation fund ke mahala. Compensation fund re direla wena. Go di solo tsa di gaisang tsa Build It jaaka Betterlux front flush toilet ka 749.99 fela kgotsa Ivory porcelain floor tiles ka 149.99 square meter. Gape o ka ikgapela 1.3 ton Kia Workhorse. Promotion e fela ka di 9 tsa November. Go melawana le dipelo. Tsele thulaganyo ya dikgang mo Motsweding FM ura ya 6 go fitlha ura ya 7 mo Thapameng.
ra le bogare go ga fela mo metsotso le supa pele ga ura bosupa a re ko baaging ka bonako re tse ba bofelo re tle re kgone go tswalela thulaganya rona maitsi ba gompieno o tsile o ka nna mona for microphone a kgone go botsa potso wa gagwe ka boripana fela ke go ke ditwe Sam Khatlhane right wa UCDP ba gaetsho masepala o re feitse se se teng ke na le tumelo ya go let us disband the municipality re go tlile right ke one tshwaela gago eo ra le boga a re tse o mong fo Quintus re na le mongwe o tsire dumelang bagolo ya buang ha ke o nkemetse bebe ke tswa ko motsaneng wa tseng ba gaeno mo motsaneng wa tseng re latlhegile mo ward 12 re ne re kopa gore hela jaaka re bona ba matseletsele gompieno le re batlele mo councilora wa ward 12 a tla kgone gore na dio tse re tshwanetseng gaeno ra le okay ra le ba khitsa ka Quintus thank you very much. My name is Aubakwele Khalamitwa. Right. I want to start first with the representative of EFF. Okay, right. Ke batla go tshimola ke re ba buile o bua maka. First thing, o bua maka gore you are not aware of the corruption that is going on in the municipality of Kagisano. Because of we as the concerned group of Tlhakame, we went to you and said that you must intervene in the processes, intervene in the corruption that is happening at the municipality. You have never done that. Okay. Now you come here and say that your councillors are not involved in the corruption that is going on in the municipality. They are captured because they failed to hold the municipality accountable. Second thing. Why was the ANC not taking charge of holding those councillors accountable because of they are the governing party? They are the ones that are deploying those people. Why did they fail the people at the first place? Because they put by the people. 45 seconds ra konosetsa ke simolola ka wena speaker ke batla gore mplele gore a gutle go tseba ditshwetso mo malatsing dikgwedi di le malwa tse di tlang tse le gore di amana le dintlha tse le gore ga di tsamae sentle tse le gore ntse di tlhagela mo masepaleng tle ya gore gona le di bouncer while gona le security gape ko masepaleng tse di patalwa madi a le mantsintsi a gona le di decision tse di tle go tsawang ke council malatsing a le malwa tlang ka dingwe tsa dintlha tse le gore la re ga di sa tsamae sentle mo masepaleng ka bodipana fela di gone re blele go tle o diragalang 1 2 number 1 for investigation ya starta ka mantaga e sa le re ikopile ko le hapeng. That is number 1. Investigation ya bo mang go investigate wa mang khotsa go investigate wa corruption e yotlhe ka kakaretso ke ma ira investigation eo ke le hapa la local government ya Kokta. All right. Yeah. And then engwe gape a di bouncer tse di tle go tswela ka contract ba duela madi a mantsi yana no di bouncer tse ga ba producer sepe so lekwalo le tshwentse gore le ha le sa tswa today la go tswa ka mantaga le ba kopang gore ba tswe ka kago because ba kopile gore ba tlhagise contract ga ba e so gona le gape se 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 go diriwang se se tlo go busediwang ko mola go se le gore ga la dira sentle ga sa diriwa sentle gona le ad hoc committee e ke rulagantseng ya go sala kgang ya makhansela ra morago ba e leng gore ba ntse ba sa dire justice ye di se ka bodipana fela 30 seconds right so moa go bua gore le paletse go tsa kgato kgatlha le makhansela rana a re tlhaloganye gore go tswa mo lekokong ke se se tle go diragalang go le ka go thusa seemo sa mmasepala Kagisano Molopo go tswa mo ANC 30 seconds ke le boganta te Thabiso ANC re tshotse kgato ya go netatsa gore botsitso bonna gone ebile re tswella pele gore tshepisa baagi ba rona gore botsitso bo tle go nna gone ba tle go kreya mo nakong ye kae mo nakong e sa fediseng pele nako e sa fediseng pele ke nako e kae ke ka re go tloga mo kgweding e palamanyeng kgonne go tla bo gona le diphetogo tse di makatsang ngwa di tshwetso tse di kgolo tse le tle go ditsang jaaka yene se ke tse di feng se ka ifela ntate Thabiso re nako le nako re na le dikopano le dipoloi tsa rona go ba gopotsa gore se ba tshwanetseng go senela baagi keng mme ya rora le ne le ale ka go ba makhanselara ka ntha maitshulo a bone khotsa go ka diragalang a se ka diragala se ngwe hanka ke ka se bua moyeng ka re ba ra go ba makhanselara ra re go ba go mar di kgato khale mo di setse di le mo tse di tswele khatlano le makhanselara khatlano le makhanselara ba ntse ba kae kana ke ba le robong enta okay mo go ba le some mo ba le masome a mabedi okay ra le boga UCDP ka bodipana fela in 30 seconds re Thabiso mo go ya ka court order ke e tshwereng ye right e bua gore go se ka ga tlhola go nna le motho ope e naya mayor wa ga jaanong jana dithata he is a legitimate
Okay. Mayor le speaker. Ra So go ska tlhola go nna le ha ile ope yo o tshwarang di-meeting. Therefore rona re le UCDP re ile go yala tlhoko gore baagi ba Kagisano Molopo ba direlwa se se ba tshwanetseng. Ntate Rabutapi a dikgotlang tsa sepolotiki di tsego fela mo masepala Kagisano Molopo. Ga go bontshe jalo rra. Nna ke ne ke re ka boripana go a bonala gore ditirelo di phutlhame mo maspalang. Ka jalo masepala o phatlhalle go tlhophiwe masepala EFF a dikgotlang tsa sepolotiki di tsego fela mo masepala le tsego dirang mo sebakeng fela tsa di-second di le 30. Dikgotlang tsa sepolotiki re Thabiso ga di ka kitsa fela for as long as African National Congress ile yone rana masepala wa Kagisano Molopo. Me re Thabiso mos. Mo EFF how tlisa di-allegations o sa tle ka evidence ga gona action e re ka e tsayang. That is why re le mo re leng teng because we wanted evidence gore itliso mo pele ga rona so that re kgone go tsaya le go e batla evidence eo ke go fa assignment le go e batla ka gore o tla gore gate di teng di-allegations tsa corruption le go batla evidence re lebogile thata ke ka mokgwa re konesetsang ka teng thulaganya rena tsele le tsela maitsi ba gompieno go tswa mo masepala Kagisano Molopo ke leboga badiri ka nna ba bampatileng ka kwano motlhagisi o tsile le kone re na le motlhagisi mogolo Tshwabiso monanyane boitumelo koro ke motlhagisi mo Gurutamaga go akaretsa le technical manager Quintus Moremedi re na le Sello Molelekeng re patile gape ke Nkele Molefe Philip Gadebe go akaretsa le Jabua Africa Mduduzi Nkosi go akaretsa le Mpholepedi re lebogile thata go akaretsa lona baagi ba Kagisano Molopo re lebogile thata le mo nakong e tlang ga jana ra ko mahikeng ra amogela kgaso ya dikgang tsa ura ya bosupa. Re ikemetse ebile ga re tse letlhakore dikgang mo Motsweding FM. ke go leboga Timos le lekoko motlhoetso madume ke o arabile moamogo e dikgang ke tsa ura ya bosupa mo Motsweding FM. Dikgang tse di sa jeseng di welang ke tse di reng ditlhwatlhwa tsa lokwane di solofetse go tlhatlhoga kgwedi e tlang diesel e tla tlhatlhoga ka ranta le disente di le 43 litara petrol ya 95 le 93 di tla tlhatlhoga ka disente the lower prices of propane and